Keblai pi barok syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat berkongsan mentah ke sini Shillong, dawa ke All Primary School Teachers Association, bat ke All Meghalaya Primary School Teachers Association, ban penne ya ke deficit system di school. Ngat laingut kisnar nong tu arsyaka hakti kulit Jylla. Kentat du ofisar ke GHADC ya ke jingkeno UCEM. Bat yakhi kiseng bhalang persya ya ke jingtungkan ya ke bamdai rulo. Bat mentangin pasya ke Khubor bakham banyak. Kinong elam kidukot bat kinohikai school All Primary School Teachers Association bat ko All Meghalaya Primary School Teachers Association. Haka arpu arterik Nailar arhajar arpusan kilami asurok banyak paitba bandawa na kasorkar Meghalaya bat katanat puli puthi banam pentrekam ya ke Meghalaya Education Grant bat ban penne ya ke deficit post jong kinohikai school. Hakani kesngi di hajar ngut kinohikai school kilami ban yat paitba rengkat ki jingtho haki plakat ban pen urlong ye ki jingdawa jongki naga sorkar Jylla. Lasdang ye ki jingyat paitba na J Road Nailar terter bat penkut Shillong Golf Club. Shillong Golf Club la pelong ye ki jingelang paitba ban pensngau syaga sorkar ki kattu kat ni ki mat jingdawa jongki nohikai. Hakini ke jingelang layo ke jingkren na uba F Shulai Sekretari Upsta babu kular khongjirem bat kiwe kinohikai school. Haga khat pratrik jong ni bunai August Shillong bay kata ko order ru can keep under suspension support. Dengi bla ban tip gai ban mi. Ka ba kham khia ba ka dei kani ka pisa jong ni kinohikai ka bangi tep hapo ka CPF ka jongi ki school ki jongi bro khai aman la ki school ki bu ya gani ka CPF ka joki haki account jongki nong hikai individual teachers andrai kai ka bami ang ni kalong ba how bna December la sumi ka san ka order jong education department bangi dai ban close no ya kini ki account ki jongi tang na ka school ka jonga ni dan ringut kino hikai khat thandai lak bat nila lihat juga ni kepisa baru kai kinong ikai kibadai kinan government deficit kila tap juga ni kepisa bat kata ka order ka boong ba nodal officer unsai ya ki individual account ndrai ka pala ka long hadu menta ngimpat yo ai kata ka personal account number kata ka dai ka we te ya ni ka bentang keranchai balada kamle ka sukar kamle ka ai kayeng bisyar ka dan kakot kadan ti ay ba kakot kan bisyar madu ba ban yo bat madu ba mday ban yo kat ya kani ka benta ka ba dei ka centralize karai ka jongi ka dei kata kawai pat kalong ba ki penmi ka to ka baki ong ka roster ti ngin le roster kumno ka nya school primary la kalaj kawai ka post na kalaj kawai ka post kon gumta te hadu mentang imla ban fill up igini ki post bat filatip hi nong kedong ngidan ka we nong kai jidan ko south ligi school bamyo nong hikai bamdan nong hikai kila khang no igini ki school ki joki ka ba kham khia ka long menin ka ski ka penmi ko ka order ka ba ong one management nang ta one school account one school ayat te nga try kani ka benta ka ta ba mdai tang yu baladadan ki school kani ka campus South League School ngin pelong tang kawai ke management. Tenrai ka tulap ka jongi pan nakawai sa kawai kay fair. Te kai ka bakam ta susu hakani ke MEG ka ba PE giong we oppose MEG haging sisya nim oppose ya ke MEG brokat. Namar kandan hi katu katni ka benta ka bayade ke MEG ka balong ka jing mentoy ru ya ke ad hoc bat ikiwe kinong hikai. Kibayo itu tulap ibarat jongki iba kat hajar iba arfu kena hajar tela da kawan gani ke MEG kata kemut kan yo ka bahe ka tulap yaki ngi kemen ban ngi support yaki hanrei pimla pat ban kni na gani ke jongi ban pen he ya kate kata gade gai te kumno gin suong ban pengkut no ya kini ki deficit ndah la song thai ngang atre ini trai minta ban Nailar song thai katu ka post kan lek no suka MEG kamut long su ban long deficit kabamut no pila kene no igani ka hak ka badai ka deficit bat ka badai ka benta ka jongi ba piong ban sami kite ndrengi ong haba pi kwa ban penhe ki sei ga no ka pisa jong ka sarkar ka babun ban penhe tulap ikite kino ikai adhok nimdan ye kata Hakapor arshiteng kenjat syai haka arpo artrik Nailar
Kakenhun Pulit District Executive Force DEF ha kajingalam jong uba Jason Myrom MPS Additional SP West Giant Hills hadin bikalayo jing tip kababanya berbetikna kila pelong kajing twet kensan hadem tring namar kidon kibreu kibalaburi haklaw ye ki arshaka bikila rongtu negishnong bajingai hakani kajing twet kakenhun pulit kalayo bat ya kakali alto K10 kabakit ikilingkhot lingkhai jong kikali habala tokit ye ki breu ki badon hakani kakali layo jing tip bakidon lightly ki arshaka bala rongtu bat ki balaburi akhla ki pulet ki labat ye kini ki breu ki badon haka alto K10 ujo person rabon apusaus nem karta ubana thangran ubanya eka alto K10 klem ki kot kisla bat amdon number plate umishan ki langstang arpo ars nem karta na thangran ubadon lang hakakali alto K10 bat upolmi sungo at kuis nem karta ubana nongba yaw musyang ubadang ap pahara ya kita ki lightly ki arshaka balaburi hakla nakani kajing twet layo kawai ka Yamaha Re ZR balaburi hadem tring ki number plate jing ki lightly ki arshaka balayo nakani kajing twet kilong ML not san V saw new iwe ML not san Y san not pra but ML not san AC not new kandai habala tokit sani ne kini ki breu ki bala suba ki nong tu kali ki lapla bagila rong tu ikini ki arshaka na thain laban ban jalu para Shillong ya kini ka kali alto K10 bad iki lightly ki arshaka lara Shajawai police station ban tokit benya kat kum ki kendon ai ya ki laingut ki suba nong tu lara Sha hospital ban examine ya ka jingkot jingkya jongki shwa ban pentre kam ya ki kendon ai halor ki kam be an jongki ki pulit DF Jawai amtang hakini kasin Henry kilale ki kamrat ba labun sin banyadai ka jing em ki pai ba ki mar ki mata nagikti jing ki nong tu nong thim ki ba shang keleng ban rong na linti singkin bat ne ki ying ki sem jong ki brio uway na ki officer rangba ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC ujarnash simarak ulakentat mardor ya ka jing keno jong Chief Executive Member Albinus Armarak ubalaong kajing bamla siu tulap ka GHADC ya kinong tray kalong namar bakaladon kajing pendon kam bakala ya kapisa jong ka council jong ka UCEM mula keno ru da kabaong kani kajing ban siu tulap ya kinong tray kaday na kajing bam tray kam ki officer ujarnash si marak ula kentat ya kani kajing keno jong Albinus Armarak UCEM da kabaong kalong kajing keno kabomdon nongrim bat kababakala na dong syadong. Ujarnash ulapen pau paitba da kaboong ki officer jong ke GHADC kilong ki batray minot ya lagi kamram bat kilas dangru ya ka officers forum ban penbaha bat penjana ya ki jingtray ha GHADC. Uladawa da ka jingpan ma na gitu ki ban penpriang Khubor lamler lingba ki social media. Kani kajing per jingmut hapadeng UCM bat ki officer ka GHADC ka penisay bakadon ka pliak ding yakin at hapadeng kibor jong kani ka council. Ni anjina pati mun district council ko nakte khalake roye ko mo aro je pati mun kam ko gamat na josong ka par ko anjin ke mo uli ke sipon mija o jinni dalbat pa head of the authority CM officer ko kam chulija nina uni asal staff are phe man jege ne kana diba yedi totally wrong officers level ni group te chede middle so am maina chingade authority ni order ko kam hagen na public servant na public na kam hagen mo ba chingade jangchi ko do authority ba problem dekha ja bisoma de inkia bisoma fight kenga mo nama ko rabana ta anga appreciate ka tao je NPV government rekem na kam dekha ya chum de bisoma ban jengya singa officer level de ba jare bam ko tak na ja na bisuni permission release ko tak na ja mung ko nak na ja revenue collection ja na mo japan kambang ja na ini kisahkan dari blame game kara bang jok politik kali, jadi totally blame game de mijau honorable ni chief executive member ni ane nikle de, biara
Singa officer kam kata sangjani gawan sir, payment dengan dia biar anak. Ada pilih anak bok napa dong ah, no. Thang napa dong napa changi jak mo dong napa, biar chang napa ko jak kali badi bo, mo. Mana, angapa saksa officer wa council are more than 34 years in service. Belsi clutch bro jak council service so. CM sak dok sak senyum jok mo. Bisa man kam kai nak kuat wah. Ni pun nama CM mereka kam kai ya mo. Jom ko nama CM ya, aro kam nak kuat kah. Aro bisa ni will lo. Bisa ni nang nekari kan kam kai ni mo. Aro office ni nang nekari kuat kam kai ya. Staff na ba ngadak saknya. Kali susun kan ya. Dalo cigo CM apa mahal officer kemuko. Kita discuss ka many points pa man even discuss ka sekarang para bini statement ko be read-out ka nga so kema bit na ngan ko no council officer ang choli jadi giban council employer ang ra mekena payment jenga ingi pa ko accuse ka chung ko bia bini statement ang do ne yo ko chiga 느낌 나 지금 오피스랑 봐 블로그에 죽고 뭐 아니 놓고 domjok meeting kadjok dalo ba chha domjok secretary rumon nemne discuss kaimna dalo chha CM ko grongjok uno bi baimna agana ani officerang angko kema khabo angaba ongi jagan manjok Kiseng bhalang nalum garo nagathan rajabala ki bakanthap ya GSU FKJGP GSMC ASPF Nick Samso bat APA Kila telimlan bandawa ban wengno iki arngut ki breu ki bamdei riulum ki bela yo ban rungkam ha kabha ki riulum kum ki cluster resource person CRPs ha demdema community and rural development block kini arngut ki breu ki bela rungkam kum ki CRP ha kini kesin adi block ki long hazarika Yasmin Mondal bat garani sarkar ki bamdei ki schedule caste ne schedule tribe kinoyalam jingini ki seng bhalang ki le tho Kidon artli ki kam CRP ha demdema block bat artli ha selsela block na kebenta ki riulum bat ki trashna. Henry ki bor sarkar ki lathum kam ye ki ki arngut ki briu ki bamdei riulum. Kini ka jingle jeng ki bor sarkar kala penkthangi ki pat ba bat ki ladawa ban wengno mardor ya ka jing thungkam ya kini ki arngut ki briu ki bamdei riulum. Kinoyalam jeng kini kiseng bhalang kila dawa na ki block development officer jong kabata bari bat selsela ban wengno ikini ki arngut ki briu bat ban wanra daga jing thungkam kababet bat kabashai. Kinongyalam kiseng bhalang kila dawa ban ay kabha badai hok jeng kiriulum kumbalamang ha kabha thungkam jong kajilla. Kila ongru bakidang ap ya karai jong kasorkar hadin kata kin seperkhat banang budin yakani kakam Kata apa? 나송 사탈 아바자 돼.
Kinongelam jong kisantli kiseng bahalang NGOs kileki persya ekarai bakajing temu jong ke sorkar Meghalaya ban penya ye ke Tura Medical College da kajing snokti bat senrop lang hapedeng ke sorkar Meghalaya bat kiriu shimet Public Private Partnership PPP. Kini ki NGOs ki bepersya ekani kerai terekam jong ke sorkar Shillong ke Association for Democracy and Empowerment ADE, All Garo Hills Youth Welfare Organisation AYWO, Garo Students Union GSU, Federation of Khasi Giant and Garo People FKJGP, bat ka Garo Hills Youth Federation GHYF. Kilasdangi kajingi ki persya ikini kerai jong ke sorkar da ka bakita posta hakeleng kidong kidukan bat ki petrol pump ke sor Tura. Kinoilam kila rairu ban khang barok kidukan baki Jakarta ar kenta naduk khat ar baje pedengsngi hadu ar baje noksngi haka ar pusan trek Nailar ban dawana ka sorkar ban pensange ekajing temu ban penya ye ke Tura Medical College da kajing teresen rock PPP. Kajing seir ki pat ba ni kilom garo ya kani kajing penya ye ke Tura Medical College da ka senrop PPP kadai halor kini kidau. Barok kinong tre kimdei syuk kinong tre sorkar ki Samla na Meghalaya kinum Khubor ban siu bai puli bat kani ke Medical College kan longtang na kebenta ki he ki han bat kirben saipan kajing sumar sukeri kinong pang kanum long ke bajemdor bat kani kan bo iki pai ba ha ka khemkhat kila keno ru ya ke sorkar da ke bakeli kumnu kala ban long ke Medical College beningkong hatura enchuli lam shikiri shimet klempep kani ke jingle ke sorkar Meghalaya kaya persya bat kedung prak na dok not kejat penriu acek kilaong. Bosco campaign kaingon je dokanang dong amomo kan dokbasis kan basi tengbo aro maini igun postaring kainga ukon ame kalatom tam masijang ode tamde hadam tam dokanang de masijang ba donga beke mungna dokan namkal pa soban de thai samsi tere jokanamo ukode tengbo no top na ode ba mai bacha pa chuan igun tapna jana ba donga unde cha sele tukchi tapaigen ni ko agan bo beke mungna dokan ge tak pako ge igini tapko ge sa si sego tapko ge sa imsi sego tapko nambakken mo permission bi sepo ge mukchi mo gi jawre tapnabe aro na gumko namme agane be aro maini gi muna chiya posta campaign ko kainga ko bata ko mutama si jawde ne wai ma to tapat ni ni hai yen hap to ren jo ong ba le ra ko bi ti ko tapat mo Garo English Garo. Oi Jim. Baru ini gini baju ne dokan cepune
Tak sa GHADC President tang topping yang poster. Cengat dal dol mo enjurang jekai FKCP ADE ewa WO FAF degi mengade GHADC tak emang cengat wa Tura medical college ko PV model akani bidumo cengat poster campaign ka ingat dal emang cengat tapai nga Tura gemek tapgen degi emang cengat absen sumayo garbage ko cengat ya poster campaign no takang ya mai ko oh angni bimeng hode things smart em sangmo nga degi emang anga FKCP ni Asian Games kita ni wah. Cengat dah, cengat curau thapar cengat ay wah bokma geriang mana apa cengat, degi mang dah jojol bazar sipak na thapang gen. Dal cengat mana depet cengat kabar kagen, walun kengkeng kagen cengat bangun na mana ada rongkon na mana dong kon dal. Unong yalam keseng kon uhnyo trap National Awakening Movement ke kenam. Bak Thomas Pasa, haka arpo artrik Nailar, ulapha kasithi kerpa chu Chief Secretary bak DP Walang, ban penteri kam ye kabha thungkam thungjam, haki tenak terekam ke Sorkar India ki bedon Meghalaya. Ubak Thomas ulapen kan mau ye UCS, badang shen ke perton ki Border Security Force BSF, kalapen bena ban pendap ye ki kam ki bedang theli, ki balamang kerpang, tang na kebenta ki Scheduled Tribe SD jong ke Meghalaya. Ubat Thomas ulakentu ya Chief Secretary ban betha Khubor ke BSF ban pet sani ke certificate SD bat day ban burom bat nyokor tangi kitu ke bala penmi dek ki office deputy commissioner jong ki district ke Meghalaya na kinu ki kenhon ne na kiseng uni unong yalam jong ke knam ulapen pau ke jing sir namar bun ki wei pat ki jaj ban riu ki bawan re tingen ha Meghalaya shipor ki kampat ye lede bagi de ki SD Ubak Thomas ulapen yang nia da ke bakadau ye ki shithi bat ki hukum ba ke Sorkar India ling ba ke Home Ministry ke betha man kapor ye ki Sorkar Jylla ling ba ke Chief Secretary ban penteri kam sani ye ki kam ki jam ki balamang kerpang tang ye ki SC ST ha Meghalaya tang ki jaj ban riu ki ba ke Sorkar Jylla kala itho ST SC kila bandawa ye la ke bha balamang kerpang na ke benta jongki Hadin gajing pengkhrek kawala silpor ba hakmudi ba ini ki Scheduled Tribe certificate te menta kasi hadin bagi adam nak pengkhrek borok jawab dia ini girawan cakap office jong Chief Secretary and they don outstation te ila IT gajing thok gajing hakmudi ba ini ka benta te kimat ki ba ki kongsan ba gini ba nimla ban len la don gajing punan kambakna ya ka Scheduled Tribe status har ke Jylla ka jungi ya kan ni omdi ba utang mangi daga Ministry of Home Affairs Government of India nadu 1975 1977 para ong ba ka don shibun ba ki circumstances ki ba ki bri ki bamde shisha ka Scheduled Tribe ki yo ya ka Scheduled Tribe certificate bat kalong ka ba bakala ka dan kalian ka jungi ni la pen pau ya kini ki city bulan artili kawai jong 1975 berkabar 1977. Yakini city arteri la penmi nak office juga ada je Government of India. Bala address jadi sabaro ke Chief Secretary jo ki state but ki union territories ki bodan hak deka di India berkawin. But kini ki city kama 1975 ka reference number Laipusan/EW/72-R-U within bracket SCTV tarik artik mami 1975 kani ka city ka la patai yaki rukom ki bentang bi hapet bini apa
yakini ki Shillong tribe issuing authority haba ki issue kita ki Shillong tribe ban kilong basai ba hindia de ki point ba kham kerpang ngani na kalian ka ministry klak kerusai arti ba important ba ki benta ki balik se hang ni kada misuse ba omdon bala ban claim Shillong tribe by migration kata kala sai ba namar ba phimi na kawai gastian phiwan na shakastit Meghalaya hisa angni phin claim no Shillong tribe habo Meghalaya ba phin sim ni benefits ki jongki iba dei jong Shillong tribe no Meghalaya kata kalong ba bakara Ka Office of Deputy Commissioner Ribhoi District haka jingetrelang bat ka Directorate of Urban Affairs Shillong haka arphuai terik Nailar kala pelong ya ka awareness program lani ka jinghikai pat ba halor ka kamram banlum banlang ya kinyut kinyer waste management hasnong saiden kuman shipentip kani ka awareness program lani ka jinghikai pat ba haka bayadai bat ka waste management la pelong habarok kishnong ki baha hasor nong po Hakini ka awareness program hasaiden lawan ban ai jing hikai de ki riu shampang halor ka waste management kintup ya ka kong Palvi Dora Kharkongor na Directorate Urban Affairs Shillong bat ka Sima Marak District Horticulture Officer Ribhoi haka jing ya don lang uba ike lapang rang ba shnong ga saiden bat ki pai ba shinrang bat kinthei na saiden Menceritakan dari kenyut ke pengiyok penlum mo Hantai ja hat sau point san menceritakan kejingkri kalau syekh kita kinyut mo petang hat sau point san baja iba hamunus pun kidon kitrak pelik lum islam ndai dang don kinyut ki baja kumbang 20% kilong yen ko so Shillong ile e kata ki bahom ke segregation ani kejingkri yang la ki kinyut nadu kita long yen ki jongki berkunjung kamu pesan ke coba bumi kalau itu segi nala lem the don the treatment ni lebih segi nala jauh kesnong bagi waktu ini pun maybe kesnong ke jauhi saidan kadang biang baham kan long yen tidak long yen deh mana lah kawai ke long yen kata lah benar hidupan lu kesnong kita jauhi dia penminyut ben mana kesini kadang ikan try lah lapun de la da kuma kajinte pangayo pa pielum shisin shtayo Shillong ilum aki municipal area ilum license shtayo but hangen ni tip pa pielum shisin shtayo tengteng kadon kebu jenge de tang shisin shtayo kebu jenge ha de ne kuma Shillong ke jonghi kumi inyut ki beput pedang yo banai kisnyang pedang yo banai jimbam mut kadang guna mo kebatam kade kini kinyut plastik kinyut bangsa papai company IP mo the shop niya sa next slide na pa please IP mo click you di you can comment the big ko berat ni kuy jikli berat chano berat sanala berat surak baik Henry ni tu IP Uni waktu yang apa dia piu lah benda kenyut, dia ni berat no. Penpan uni yang nuru betul dia kedua jong ni waktu benda kenyut. Bat dakini ki Khubor ngila poi shika bekut tat haduk pengidai syambiang keblai shibot.